Mora da uđe do kraja, razumete? Pogledaj, Čingu, Dari mama se sve vije, brate. Čekaj, stani malo, Đole. 39, nema, to je iPhone, čale. Veliki pozdrav ljudi moji, dobar dan i dobrodošli u novi klip. Šta ćemo da radimo danas? Danas ćemo malo da preuređujemo garažu, imamo neke nove stvarčice koje su stigle, tako da krećemo u sastavljanje jedne police i poslije da vidite šta još tu imamo za garažu. Znači ja sam naopak, ovo se stavlja na kraju, a ja sam prvo to stavio. Svaka čast! Tako. I ovdje možemo poslije da ubacamo papiriće, da napišemo koja nam je polica za šta, tako da to je super stvar. Tako da ću ovo sada da izlepim, a vi ćete da vidite šta imamo to dalje još. Dobro, ja sam ovu policu stavio ovdje, onako, ali mislim da je bolje da ona stoji ovamo kod prozora, ali ja trenutno to sada ne mogu da vam pokažem, zato što Yamaha još uvijek nije sklopljene, nisu vraćene dizne. Dizne su tu, očišćene su, sređene su sve, samo treba da se vrati nazad. Tako da to ćemo u nekom drugom videu, odnosno u onom kad sam ih skidao, bože šta pričam. Samo ovo snimam u među razmaku. Tako da rešili smo policu. Imamo friško ulje. Kad se budu menjale lamele da zamenimo. I obavezno filter. I imamo dva ovoga viška. To ćemo da sačuvamo. Tako. I evo ga sada, krem de la krem. Ojsa! Sad imamo i portabilni stočić koji možemo da unosimo i iznosimo po potrebi. Tako da, ja ću sada da sredim sve ovo, pa se vidimo dalje u klipu. To bi ovako trebalo da izgleda. Pišite u komentarima da li polica da ostane ovde ili da je premestimo ili da polica stoji ovde. Nekako mi nema logike da stoji ovde, ali ajde, vi pišite u komentarima šta vam se više sviđa. Dobro, uzeo sam i 2 rama za slike. Opa, vidi šta imamo ovde, sine moj. Vidite to. To ćemo da uramimo. I uramit ćemo ovo. Ajmo. Yeah, I've been running and running to keep it 100, it's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all on myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, so me get on my face. I got a taste, well the whole plate. Finna get laced if you step out of place.
place like first off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is us made for this, paid for this, yeah, slave for this. Getting down and I'ma get it right. Get on sight like. Hvala Milici. A stvar koju bismo trebali da uradimo, a to je da napravimo način kako da ovu veliku sliku zakačimo. Tako da ćemo ovo da ušrafimo u ovo i ovako ovde sa strane, da se ne bi videlo ništa kada budemo kačili sliku. Znači, kao da je direktno zakačena za zid, znači da ne stoje ovako iznad preko. Imamo ovde neke holšrafe, tako da idemo da rešimo to. Znači, prvo ćemo da vidimo da ovo zakačimo iznad sprinta. Otprilike kod ove mrlje levo ovamo. Jedan ekser, naravno nemam čekić. Struja, dobro. Jel se iskrivi se, mamu ti. Pazim, ali ovo mi se savijaju bre, se ovi ekseri bre. Pogledaj, čim darim odmah se savije bre. Čekaj, stani malo, Đole. Uzmi gvozdem čekić. A dej. Tu je onaj patrljak. Ajde, dođi, nađi, ti si umetnik za tako nešto. I sad treba da mu nađemo vagres. Ili ti libelu. Čekaj, to je za veliku. Da. A što ne zakačiš jednu? Gde ti ono? Stani. Gde ti je zakačka? Stani. Ovo su odličan. A ti si zakačio tu? Da. A mogu si jednu na sredinu si? Pa neću na sredinu, hoću dve. Čekaj da nađemo i belu sad. Imam ja u telefonu. Ozbiljno ti kažem. Dođi ovamo, nemoj da tražiš libelu. Treba da nađem telefon prvo. Čuješ? Evo je ovdje libela negdje. Na slonjenom negdje bila. Dođi ovamo. Evo je. Ej. Dođi ovamo, evo. A na šta treba to sad? Treba lovka da se povuče crta. Evo, ovo je u nulu. Gledaj. Dobro, to je u nulu. Drži samo čas da vidim da li je sa zidom paralelno. Tu jeste, Benti. Uzmi izmeri smetar od ozgo tamo ovamo pa će da vidiš. 39? 39. Nema, to je iPhone, čale. Dobro. Ne. Već sam uzeo ekserčiće i evo me pas šuntavi. Čekaj, evo, ovi su deblji, ovi neće se iskrivati, stani. Daj da Čekić. Jesu. Čekaj, moram da pokažem ljudima, čekaj. Vidite Čekić, ovo je vrhunac tehnologije. Da sam znao odmah da uzem ovaj ekser. Pa neće, Čekić nije ekser. Dobre, ekser, bože. Čekić. Čuj mene jafu plazmu. Čekaj. Već sad kad smo ga izjebali za Majke ti. Ko je, reši sliku, bre. I provjera. Da imamo kakvi smo majstori. Malo otišla libela. Reši, bre, libelu. A gde ćeš ove dve? Ove dve iznad Yamahe. Sada ćemo da izmerimo ponovo 39 od plafona, koliko ima do one slike, da obe znači budu u liniji. Tako da ćemo to sada da uradimo. 39 sa 2. Tu će stavimo jednu, ona će ide usporavno i ajde da uvatimo ramflu odmah. Koliko daleko treba da stavimo drugu. Znači, tu će da bude jedna. I tu će da bude druga. Da bogme. Da bogme. Ajde da odmah kačimo, brate.
Oj, samikane. Će da proverimo Vagres posle. I imamo još jedan ekser. Kak sam ja debil, brate, ja sam zaboravio, sam uzeo ljudski eksere, brate. Oj, sa. Dobro. I da li je ovo dobro? Neću screenshot, bre. To, ljudi moji, otprilike izgleda ovako. Samo me nervira ovaj ocijaj od kamere. Sad ovako. Hvala Milici i hvala Tamari što su nacrtale ovo i što su mi poslale. I evo ovde imamo iznad sprinta. Mislim da je simbolika jasna. Instagram profil kultne slike. Hvala još jednom. I garažica je sada super skroz. Tako da, ljudi moji, to bi bilo to što se tiče update-a garaže. Nadam se da vam se sviđa kako sada izgleda. Umeđu vremenu je stigla R1, nije moja, Konstruktorsova je. Tako da, bit će zanimljivo, bit će tu svega i svačega. Idemo na stazu ove godine, projekat Staza, Apex and Chill, serijal smo nazvali, tako da nadam se da će da vam se svidi sve što prestoji od kontenta koji ću ja da izbacim. Tako da, lajkujte, podržite, šerujte ovaj video, komentarišite, obavezno se subscribe-ujte jer vas čeka brutalan sadržaj u narednom periodu i do sljedećeg klipa, ljudi moji, vidimo se. Ćao, čao. Thought that I would have, and I flipped it in a double.